الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسلم تسليما كثيرا أهنئكم جميعا بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Muna-muna mga katotoy manghuran, agamasin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to ingsanlit ibang pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya rain Tuhan mapatutpujihon labi awla sang liton, damikian siya in Tuhan tagmilik sing kabuhi sing kita manusia, damikian siya in tagmilik kawasa kin adlaw qiyamah. So din sabab yato subay hitukbal ta in pagsarang sukul na to patuhan na to Rabbul Alamin. Sinyari kita niyo biyusan niya pa kabuhi karena napakay na to pakawayaan niya, paagaman niya, bangman anugharaan kita niyo sinallah, ulong iban rida tingkan niya. Serta demikian hitukbal na to impagsyukur patuhan na to Rabbul Alamin. Inyari kita niyo nakaabot masa sa rayaw-rayaw atau bulan sa mulya-mulya amo na yung bulan Ramadan. Sabab may ta mga kiaulungan kiaridaan sinallah in bulan Ramadan amo na yung pagbahasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrun azimun mubarak, bulan sa lagu-lagu in martabat niya, bulan sa lagu-lagu in karamat niya alaihi wasallam, amin lang niya syahrun azimun mubarak, nagdara barakat sa lagu-lagu din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ya pagbarakat niya imbulan ini din naman ha panagnaan sambil pakahinapusan simbulan Ramadan. So din na sabab yato mga sila amo in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sila pagtawagon as-salafus salih, unong bulan pa in lugay atawa in layo simbulan Ramadan, in sila nangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, halapal nila Allahumma ballighna Ramadan, amo yung piagbalik-balikan nila, ya Allah, o Tuhan namu, pasampaya kami pa bulan Ramadan, paabuta kami pa bulan Ramadan pagtawakon. So din na sabab yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihat tulong ta imbiya mga insila nakauna, aming pagtawakon as-salafus salih, panginduaan nila patuhan ta Rabbul Alamin, bangman long niya abutan namo iban makasampay kami paamuin bulan Ramadan. Damikian makaino-ino mga katay manghuran, yung mga sila nakauna, yung mga sila as-salafus salih, yaon na sila halaw man sin Ramadan, yaon na sila hamasa sin Ramadan biya sa parati, hamasa na to ini,
masira sila, wala nabugto. Impanginduan nila wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, o Tuhan namu, pasampaya kami, pakahinapusan sin Ramadan. Imakna niya, yaun na sila halaw man sin Ramadan, sa masi-masi sila, amuin nangin dua, bangman, amuin, matalus nila, matamat nila, ing hangkabulan, bulan Ramadan pagtawakon. Bihan dagbos makatimang huran, amin sub si mga sila nakauna, sahabat sin Nabi, iban si mga tabi'in, habulan Ramadan. So, din na sa babiyat to imbulan Ramadan, asal, biasa parati siya nagdara siya gusi sa lago-lago. Iban siya nagdara paksa sa lago-lago ha ummat muslimin atau ha ummat sin Rasul sallam. May ta siya pagbahasahon yan gusi sa lago-lago ha bulan Ramadan. Iban yan paksa dakula ha mga sila beriman, sabab may ta ganda mangganda ing karewan, lipat manglipat ing karewan, sa buha bulan Ramadan, dahin naman ha panagnaan, haruman niya, haadlaw niya, lipat manglipat ing karewan, hirihil, sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dahin na sa babiyat tumakatimang huran, pagdalong ta in Ramadan, yari di magpakato taniyo, iyo pa masin mga sila ulama. In Ramadan ini, biasa parati, bisita. Singkita niyo muslimin. Sim mga sila beriman. Di magpak di matong marikato taniyo. Maitong siya biasa parati, duyuf. Bisita. Singkita niyo, di magpak mari halom hang katahon makaminsanda. Imakna niya, pagka siya bisita sing kita, in tabiat, pangaddatan sing bisita, subay ta siya laggoon, iwan hurmaton. Sabab may ta, bukon ka bang aong bisita mo? Bang aong sarapat, palingkuron mo, masagina mo marayaw, mahurmat mo marayaw, bang aong biya sa abo, biya mga titi kahawa, painumun mo, bang aong pahulma-hulma bang painumun mo sila, tanda simpang laggo mo habisita mo. Ano kayong bulan? Ha? Ayaw sa ko manghurmat ha adlaw Ramadan, haway pabukain yan. Atun, singkitan niyo, Muslim, beriman hama sa ini. Sabab may ta, minsan sadya, laong ta, taabitun kaw, ang pag-imon-imon, ang pagtiyaon, imbayton kaw, sakali, pagdatong mo maong pamayran, atawa papag-imon-imonan, papagjamuhan, way magsaginakay mo, biasa parati di ikaw kakilahan, way rum mag-ino-ino kay mo, amo pa in lumingkod, amo pa in kumaon, minom, biaway mag-abi-abi kay mo, lando mangi parasahan. Agon-agon long tabang bukon naman, luman mo yaon na kaw kikita sintao, mikaw sabab mayta, mahiwaha im mga tawini, ubos nila ako tiabit, ubos nila ako invite, maitong bisita nila ako, sa wayrong panghalga, panghurmat nila kako. Hati niya maon impag-ambulda, maon impangdada simpangatayan, sing kita Muslim, sabab mayta ubos mo tiabit, invite, inhambok mo tayo manghud mo Muslim, sakali piyasaran mo, wala mo siya hurmat, atau wala mo siya halgaan atau siya gina. So bihanday sab in Ramadan mga katimang huran. Bihanday sab in bulan Ramadan. Bangsaw pa malongta amo in wala mo hialgaan, wala mo hurmat. In bulan ini imakna niya aunday sab biya mga saparati pangnanam niya. Aon day sab, biya mga saparati, biya pang nanam niya. Maingat day sab siya mag-ambulda, iman mang dada. Sabab may talong niya, yari ako na misita kanila, ron lang na ino-ino nila, magpuasa. Ino-ino nila magtarawi. Ron ino-ino nila, biya mga
manglaggo iha mga sila nagpupuasa timatang kaabulan Ramadan. Para halyaon na namubud in alta nila, in pagkaon nila, sa wayron din kanila makatali, magpapabuka atau magpajamu, hawakto pagpabuka, sin mga sila, amin pagbubuka, sin mga sila barpuasa. Immakna niya, in siya aunday sa pangnanam. Aunday sa pang da niya biakato sa parati manusia. So, din na sa babyat to, paggalong tain siya, wala mo pieruri, wala mo hiulmat, hiyalgaan, na asalasal da, long niya, adlaw kiyama, in kita niyo magbalik mo ipahukom sin Allah. Kakitaan na to, bang biadiin, in manusia, wayron ng lago ihaw Ramadan, bang unisabhin ng sin Allah kanila. Dami kiyan kakitaan na to, in mga sila, amin ng hurmat, ng lago bisita nila sa parati Ramadan ini, tanto na sadya kakitaan si mga sila beriman, bang uno, inhinang, longta, si mga sila simbulan Ramadan, atau bulan puasa, adlaw kiyama. So, din na sa babyat to mga katay manghuran, din na sa babyat to mga kiaulungan kiridaan sin Allah, sambil adlaw kiyama, in puasa sin kita niyo asal matarrang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangayo siya patuhan tarabul alamin, in agi simbulan Ramadan, tawa in agi simpuasa sin kita, syafi'ni fihi, ya Allah lang niya, pasapaat ako hadlaw ini. Pasapaat ako, hay susuning kabayaan ko. Dihilan makulong na idin. Sambong sintuhan tarabul alamin, unoy sawing kay mo. Long niya, subay mo akulong niya pasapaaton. Unin sambag sintuhan, sapaat na kaw, hising kabayaan. Iban may takaw subay sumapaat. Wala. Kaya ingatan niya to sin Allah. Unin bayta sin po asasin kita, amuin, liyago ta siya imbulan Ramadan, mana'tuhu ta'ama wasyaraba fi yawmihi. Immakna niya long niya, piagahan ko yung mga sila beriman. Dahin pag inom makan nila haadlaw sin Ramadan. Wala ko sila piakaon, wala ko sila piainom, piagbawal ko lang simbaha sa Tagalog, piangkaan ko sila, tawa, piagahan ko sila, tinggalin niyo pagkaon niyo, haadlaw niya, tinggalin niyo, yung pag-inom makan niyo, haadlaw niya, sabab mayta, inyan, subay niyo ako dihilan, martabat iban halka, sabab inkamu, kaya wajiban, iban piyatlo kaniyo, imbulan Ramadan. So, din na sabab yato diha ini makatimang huran, asal biyata sin Nabi, dumatong haadlaw kiyama, inkalam sinallah amuning Quran, hikarwa dumatong haadlaw kiyama, impuasa sing kita niyo, karna insya sumapaat tumabang, haunun niya kita, dahin hakabinsanaan, sambil amuin long tapasurun kita, sintuhan tarabul alamin, palam sin suruga niya. Bihan long ta, imbya panglaggo, panghormat sin Ramadan haadlaw kiyama. Nawang kaway ng laggo kaniya haadlaw ini, hapulan ini, tanto na sadya di niya kahurmaton, di niya laggoon. Di niya kita laggoon atawa hurmaton. So, din na sa babyat to, in ibadat puasa, asal matarrang kato tanyo mga katimang huran kiaulungan sin Allah, ingkatan amal ibadat habayta sin Nabi, hadis qudsi, yaqulu jalla wa ala, kullu amal ibni adama lahul hasanatu bi ashri amthaliha ila sam'i mi'ati di'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dahil sa babyat to, dihilan ta ma'na kulang labi maksud hadis atau hadis qudsi pagtawagon haparman sin Allah, ingkatan amal kakahinang sin anak apo Adam,
aun tertentu bang biak kato amuin kiawakilan piagwakilan sinallah malaikat niya maghidjatul sing karyawan. Tinaon tuod malaikat yasain niya magsulat sing karyawan sin amal ibadat sin anak apu Adam. Sa tabiyay ta niya riha ini ingkatan amal sin anak apu Adam aun tertentu na assign sin Allah malaikat niya. Inhambok karyawan bang siya makahinanglong niya karyawan tungbasan siya long niya makahangpo. Inhambok pilak bangkaw nakapagsadak ka lipaton siya makahangpo kalipat. Ila 700 di'fin sambil long niya lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan niya papito nga katos kalipat. Tanda sin amin long ta biyay ta inhambok manusia nakapagsadak ka siya nakatabang siya sibo da habulan Ramadan haro ka ing bulan bihat to intong basdihil kanya sin Allah. Upaman niya nakapagbasa ako Quran hambok din ang mga ayat sin Allah inhambok huruf tungbasan siya hangpo ataw lipaton niya sambil papito nga katos kalipat. Bihat to raysab nakatabang kaw inhambok pilak. Inhambok pilak lipaton day sa pahangpo pilak sambil papito nga katos pilak. Bihat to ing karayawan dihil kato sin Allah. Damikian hasambayang asal biyay ta kato isisilong ni nakapagsambayang barjamaa aong kaw hantag 5 karayawan sambil pakaw hantag 7 karayawan. Sa sumagawa long niya in puasa. Sumagawa long niya in ibadat puasa di Ramadan ini wairun kabakan muhadith. Wairun kabakan muhadith atawa uno-uno na kaul si mga sila ulama amin long tamamaytai in ibadat puasa bihayni in laggo karyawan niya. Bihayni in laggo sintong bas niya. Wayroon niyang kabakan. Bangkaw nakapagpuasa long niya panagnaan sin adlaw puasa, di lang kaw tungbas hangibo karyawan. Wayroon. Wayroon niyang kabakan. Sa ingkatan ibadat duhaing asal biyay ta intupungan niya bihayni karyawan niya. Sa in ibadat puasa way. Sabab mayta long sintuhan tarabul alamin hadis qudsi fa innahu li wa ana ajazi bihi. Sabab long ng ibadat puasa imbunal niya inyan suko ko. Kako long sin Allah. Ako in magtagda po kaniya. Ako in magtagda po kaniya. Sabab mayta long niya pag ako in tagsuko kaniya ako mismo in tumukbal tungbas simpu asa sim mga sila bariman ha adlaw kiyama. Sabab may tain sila yan, tinggalan nila in syahwan nila, tinggalan nila in pag inumakan nila min ajili. Sabab din kakulong sin Allah. Amin pangakad nila, panghalga nila, panglaggoin nila, iban pagtaat nila kakulong sin Allah. Bihat to, indagbos, inamuin long ta hangkan na wala biyay ta sabab long sin Allah mahunit kanila amo intay kuran impag inom makan ha adlaw Ramadan mahunit tay kuran nila sa parati amin pagsuok nila asawa ha adlaw Ramadan minsan pa biyarin baya nila kusog sin sahwa nila sabab pangagad nila kako pagtaat nila kako iban pag mabuka nila kako long sin Allah inyan ako intag suko ako mismo into mukbal siniibadat nila adlaw kana-kana. Amunain perkala asyam pagpuasa. Manunjuk ilong niya bunnato din Allah subhanahu wa ta'ala amuin tiyantun niya atau dihilan niya mga espesyal halga ipon niya amunain kita manusia tungod paginhawa niya amunin ibadat puasa. Imakna na dihilan niya halga tertentu umat sin Nabi haipun niya in ibadat puasa. Liannaha sirrun bainal abdi wa baina rabbi.
Serta hapanap sila sila ulama hadith ini atau hadis qudsi dahil nasababiyat to hapanap mga sila ulama amin hatungod pahadith ini bunatod lang niya in ibadat puasa sirrun bainal abdi wa baina rabbi maitong siyalong niya ibadat nakatatapok sirrun sekreto siya nakatatapok antara sinipon sinallah iban sintuhan niya. Bihat to mga katay manghuran, amin long niya amo na yan ibadat sirri. Amin ibadat amuin nakatatapok. Akon wayron makabahunos kaniya. Akon wayron makasayo kaniya. Ang kanat to biyay talong niya ibadatun sirriyatun bainal abdi wa rabbi. Ibadat sintag ipon patuhan niya Rabbul Alamin. Allah inlabi makaingat singkahalan niya. Sabab may tabang intao nagpupuasa wayron sa makaingat maong kaw lumamod ha mga seminar ato hawno taabiton kaw magbuka na wayron makaingat din kay mo bang kaway na may sing kabunalan mo kung kaw puasa sa inya to asal kiingatan sinallah ati niya immakna niya ibadat nakatatapok bukod lang niya biasin sambahayang as-salatu yarahan nas wal hajju yarahan nas. Bukod lang niya biasin ibadat sambahayang inyan kakitaan siya si manusia. Kakitaan siya sinuno? Si manusia. Minsan pabiyarin pagtapok mo, labi-labi na yung kita kausukan, bangkaw magsambahayang sarang dakaw pa masjid. Sarang dakaw manaw pa masjid. Magtarawi, magsambahayang pardo atau sunnah, kakitaan kita si manusia, si pagkahita kausukan. Wal hajju yarahan nas, dami ka ng paghajj, kakitaan si manusia. At na yung paghajj, yung pagnikhaji, yung pag-umrah, kakitaan sing kita manusia. Magkita ikita dito hamina, magkita ikita dito ha Arafah, magkita dito haram, ha Madina, amura kumanlong tabihan na, pasasimbano si manusia. Imakna niya, kakitaan si manusia. Tanda niya lang ta na aun waktu mapatta mo bihayan, kakitaan mo in haram, in magkuliling, in din hasa pamarwa nagsa'i sila, kakitaan. Kakitaan siya. Sabab itukbal niya matupa, tak mustahakkan niya. Itukbal niya mo pawalo sinip in zakat niya. In sadakkan niya. Matan kakitaan siya si manusia. Hatta syahadatani yasma'uhan nas. Sambilong niya in dua syahada. Amin 5 palkaw, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. O mga simod paagama, papasahadatun mo, inyan karungukan si manusia. Karungukan siya sin manusia. Wahakadal jihadu fi sabilillah. Demikian biasa parati jihad fi sabilillah min nagatubang iban sin satro sin Islam kakitaan da si manusia. Kakitaan. Minsan pa siya hagisok gimbahaw no ati nakakitaan. Sa magkita ira sila. Wahakala al-muamalat. Demikian bihanding kataan kakahinang ibadat amin way nasabot kukaina kakitaan da si manusia. Amma sawmu fahuwa sirrun bainal abdi wa baina rabbih. Bukom biasin sa parati puasa inyan makna niya nakatatapok tuod ha antara si manusia iban sintuhan niya Rabbul Alamin. Amur sabab lang niya mahukot inyat niya timinggal siya sim pagkaon niya pag-inom niya iban sim pagjima haadlaw niya inyat tukatan in siya hitukbal niya patuhan Rabbul Alamin makusog inyat niya angan-angan niya ingkatan ini hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hangkan na din sa babiyat tulong niya. Yan ibadat puasa. Amunainin ibadat khasatun laysa fiha ma yad'uhu ila riya. Amuin ibadat tartantutod imakna niya patuhan tarapul alamin. Siya intag suko kanya sabab may talong niya amunainin ibadat. Di siya kanganan, di siya pagkugdanan, biasa para tilong tariya, pagpakita-kita, atawa sum'a, pagparungog-dungog, sablong niya di kugdanan. Unin hipakita niya. Sin, insyaha, amoy nagtatahan sin uwahap di. Wayro ni kapakita niya. Yato mga katimang huran. Hangkan na, ibadat puasa, nakabibidda siya din hakatan, ibadat, sabab mayta, mahal ka, espesyal patuhan tarabul alamin, siya mismo, in tumukbal sintungbas niya haadlaw kiyama. So diha ini mga katimang huran, sugpatan taway pay sa buka, pila minit na kuman, basta hunta in hadith, din kan Imam Bayhaqi, in nagriwayat, an Jabirin radiyallahu anhu, qal, di riwayat din kan Jabir, kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, naghimumungan siya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin tungod karayawan kalabihan simbulan Ramadan, siyabot niya hasabdan niya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat ko atawa hirihil ummat ko habulan Ramadan atas 5 karayawan, 5 hadiah atawa gift dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diha ini pangadji unta uno naman in hadiah gift dihil sin Allah amin nasabot 5 biya simbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam serta in 5 kara ini 5 hadiah gift dihilan sin Allah ha mga ummat sin Nabi bukon ni makna niya jukop dakuman 5 ini. Sa sabutun ta sadya diha hadis ini mga katimang huran. Imakna niya biya sa parati in ibadat puasa tanto na sadya tagahalga din ha mga sa halga ibadat iban tertanto inyari biya sa parati nakabibidda in ummat sin Nabi hariwa in ummah. Atau demikian nakabibidda in Nabi Muhammad SAW din ang kaibanan niya kanabihan sabab sin pakarajaan amin 5 hadiah gift dihil sin Allah. So dahil na sabab yato pangadjiun tariha ini amin diin naabutan sin waktu sin kita ammal wahidatu idha kana awwalu laylatin min syahri Ramadana nadarallahu ilayhim. Ikaisan niya panagnaan niya din ang mga hadiah atau gift dirihilan sin Allah. Habulan Ramadan ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila long niya sumud na panagnaan simbulan Ramadan atau hadum sin Ramadan nadarallahu ilayhim. Aturun sila, dungdungan sila, aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga ipon niya atau im mga ummat sin Rasul sallallahu. Hapanagna duman sin Ramadan, pagsud sa hambok kasubangan sin Ramadan, nadarallahu ilayhim. Aturun sintuhan tarabul alamin im mga sila barpuasa atawa beriman ng laggo ihabulan Ramadan. Yan mga katimang huran din ha mga gift hadiah sin Allah.
Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Biyay tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyulong niya din ha mga ipon sin Allah, din ha mga umat ko amuin aturun na sila sin Tuhan Rabbul Alamin, yaon na si halong pangita pangatud sin Allah. Tanto na sadya mga umat ko ini at ang mga ipon sin Allah ta'ala beriman ini lam yu'adzibhu abadan. Di na sila siksaon haadlaw kiyama. Apabila kau maatud atau halom na pangita pangatud sin Allah bulan Ramadan, tantuha hagin hawabaran mo in ikaw yan lapas na kau din hakabinsanaan hasiksa sin Allah adlaw kiyama. Yan mga katay manghuran. Amin long tatanda sin nakabibidda iban mahal ka imbulan puasa patuhan tarapul alamin. Sab amo palong ta in Tuhan tarapul alamin in umatud na kay mo. In laguon na kau sin Allah. Walau pun sadya long ta amo in boss mo yaon tawaguningan mo bantukon niya kau marayaw na yung parasahan mo. Atawa hisiyos-yun ay magdarakan biasin sa parati bihaon nini. Ha? Amin nakura ha Kauman, nakura ha Sambonga City, atawa nakura ha katilingkal sin Pilipinas ini. Amin long ta tawagon niya kau, kilahon niya kau, i-acknowledge niya kau, imakna niya, landu indayaw sin parasahan mo. Atawa dahon niya kau magpatta bihayan, ang pamuhipos magtihipakita mo biya sa parati makuyag kau. Nakapagpatta kau iban sin nagdaragan, nakura ha Pilipinas ini, maknan niya, mahal ka yato kayo mo. So biya diin na bang sa upama in Tuhan Rabbul Alamin, halgaan niya kau, aturon niya kau, tanto na sadya, akon di masaypua maibadat, indayaw sin parasahan mo adlaw kiyama, mga kiyaridaan sin Allah. Yan inhambok din ang mga hadiah to agib. Dihil kato, sintuhan Rabbul Alamin ha ummat sin Nabi. Ikarwa niya wa ammat niya to. Adapon lang niya inhikarwa. Din ha mga dirihilan, gib, sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Nabi. Fa inna khalupa afwahihim hina yaghshun atyabu indallahi min rihil misk. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hikarwa riha ini long niya gib dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat niya bunatod long niya in napas rimwa dain hasimud nila dugaing imbaho niya dugaingin hamot niya sabab tabiat sin nagpupuasa timangka siya dain hauhaw iban hapdi timangka siya din kakaon iban si pag-inom. Tanto na sadya lang si mga ulama, apabila mabugto lang niya, in pagkaon, pag-inom, sinhambok mano siya, haadlaw niya, tanto na sadya, mapinda, inhamot, sinapas niya. Amo na yung pag-iano sinabi, long niya pa inna khalupa, apwahihim, hinayagsun, adapon long niya aming gimwa, napas nila din hasimud nila duray ngimbaho niya, sibo dan in sila ubos nagsambahayang, sung magsambahayang, sibo dan mahinaat, mataas suka, mahapon, atin niya, in napas gimwa din hasimud nila, tanto na sadya bukom marayaw in singaw niya, bukom marayaw in hamot niya, hapunta, tagabaho siya. Sibo dan nagmamaskaw, di mo rati katapok. Yaon na siya, inhangin niya long tabi, baho niya po kung marayaw, huwa din hanapasim, tao sila, mga sila nagpupuasa. Sa sumagawa, unin, gib, hadiah dihil sin Allah, at yabu indallahi min rihil misk. Biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin baho napas gimwa, at tao nagpupuasa din hasimud nila,
inyan labi marayaw atawa gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala imbaho gimwa din hanapas nila labi marayaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala labi inhamut niya din ha lana kasturi. Yan mga katimang huran in hadiya gip hikarwa amin napasan mo siya, lanuan mo siya, kiskisan mo siya, ayaw ayari imbaho sabab mayta inyang gantian sa rayaw-rayaw hamot haadlaw kiyama. Ayaw sadya lang ta dukaing bulan. Napang dukaing bulan na bihan, ayaw mo siyang ipataimbaho. Bukod na marayaw. Atin niya, iban mo nagsasambayang, di bukod na marawin kuso niya, sabab may ta, baho sirakaw, baho mamakaw, tabi ayaon. Atawa baho uno-uno na. Subay ikaw yat to daran magsutsi, bang on dapat press sadya, mahamot sadya. Bukong biyasin Ramadan bihay ni, na ayari imbaho, sabab may ta, kalakihan yan. Inlaway mo, mabaho, inyan, gantian sinallah. Ang kabunalan niya, na inihambok din ang mga pamintangan. Longta, singkita, hajaman si Nabi Musa a.s. In Nabi Musa a.s. na muasa siya, katluan adlaw. Hati niya, magpuasaray sa in Nabi na kauna, din haraso sa salam. Hadit tuman halas puasan niya, amin mangbiakato katluan hikakatluan adlaw na simpuasan niya. Mahibay ni nakananam imusa dugaing baho sinapas niya. Kana naman niya dugaing imbaho guwa sinapas niya sinlas kahinapusan simpuasan niya. Nakahuna-huna in Nabi Musa alayhis salam mahibaha bihay ni ingwa sinapas ko. Sinlong niya simpilay adlaw yaon, mayroon di matuka ko imbihay ni ragbos niya. Maray hati kulong niya wala, tiyay ma sinalla impu asa ko ha adlaw ini. Uninhinang niya, pagka siya naghuna-huna bihat to, sambil iyanapan niya, amin ha mga bayta si magkikisalong niya hatta atamma Musa 40 yawman. Sambil piyajukup si Musa giyanapan niya hangpu piyajukup niya kapatan impagpuasan niya. Makaino-ino giyanapan niya man bihatto masira impagkananaman niya guwa din hanapas niya baho din hasimod niya. Sambil siya lang na ya Allah may tabaha bihay niin kahinapusan simpagpuasa ko. Biasa parati aun napas gimwa din kako bukom marayaw. Unimbiyay ta sintuhan tarabul alamin kaniya. Ya mo salong niya. Wala mo kaingatan. Amunan in hakikat simpuasa. Amunan imatan manusia nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun gimwa baho din hasimod niya sabab mayta amo yan ingkabunalan hakikat karayawan simpagpuasa sa bulan Ramadan. So din nasabab yat tulong niya amunan inhirihil ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin ummat niya amin napas gimwa sa parati din hasimod mo inyan gantian ko ha adlaw kiyama labi marayaw labi inhamot niya din ha, lana kasturi. Wala ko yan kiyarihil kay mo, wala ko kiyarihil ha mga ummat na kauna rin kay mo. Tanto na sadya hirihil ko yan ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan mga katimang huran, imbiya mga longta, karayawan, ha bulan Ramadan. So, miabot na yung pagbuka, buka na kamo, insyaAllah, yari na nag-adan. Kataman ko na inasihat ko amapun ini. Wabillahi taufiq. Wassadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.